Twongeye kubaha akaze abadukurikiye hirya no hino aho muherereye ku migabane itandukanye, abari ku manywa reka tubifurize ibihe byiza n'amahoro ya Nyagasani, hanyuma namwe muri mu gitondo reka tubifurize igitondo ciza bitewe n'aho muherereye, twizere ko mumeze neza. Abari mu bice birimwo imirwano dukomeje kubaha pole, tubabwira ngo mwihangane, nta rindi jambo rirenze iri ngiri twababwira, kandi turabiziye neza yuko ibi ngibi bizatambuka. Turi kuwa gatatu ku minsi 26 y'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru ya kumanywa, amakuru mugiye kugezwaho na Muhasha Fidel, aho tuza kuba tufatikanyije na mugenzi wanje Boris kubagezaho aya makuru. Ingingo z'ingenzi zigize aya makuru: imyigaragambyo irakomeje hirya no hino ku isi, aho abanyamurenge bakomeje kwamagana no gutabariza abaturage batuye mu bice by'imisozi miremire y'Imurenge. Ingabo z'u Burundi zafungiye amayira kugira ngo zibicishe inzara. Axe Shabunda Mwenga, imirwano irakomeje, turaza kubabwira uko byifashe nuko bihagaze kugeza ubu ngubu. Mu mujyi wa Uvira imvururu zimazemo iminsi igera muri ngahe, abantu 7 nibo baguye muri ziriya mvururu, abandi 20 barakomereka. Nanone turaza gusimbukira Kinshasa, aho turi buze kubagezaho amakuru akomeje kuvugwa yuko basabye yuko chef d'état major general ndetse n'abamwungirije bakwegura. Ibi ngibi n'ibindi bitandukanye nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru yo kuri aya manywa. Ntuje kure ya Mulenge Today TV, inkuru irambuye mu kanya gatoya nyuma y'akaruhuko. Munyemerere amakuru yacu tuyahere kuri inkuru igira iti: abaturage batuye mu misozi miremire y'Imurenge ahantu hatandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hakomeje gutegurwa cyangwa se kubera ibikorwa byo gukomeza kwamagana igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukora ibikorwa bibi byo kubafungira inzira kugira ngo babure uko babaho, hanyuma bazicwe n'inzara, abandi bicwe n'amasasu, nk'uko n'ubundi bakomeje kugabwaho ibitero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi hakaba hateganyijwe imyigaragambyo mu ntara cyangwa se muri state ya Iowa, ndetse aho na mu zindi state nazo bakomeje kubera imyigaragambyo, bakomeje kuyitegura bamagana igisirikare cy'u Burundi na FARDC bakomeje gukora ibikorwa bibi. Nanone tukaba tuboneraho umwanya wo gusaba abandi baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange batuye mu bice bitandukanye gukomeza kwifatanya n'abandi kugira ngo batabarize abaturage batuye muri iriya misozi mirenge bari kuraswaho n'indege z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma bakaba barafungiwe amayira n'igisirikare cy'u Burundi, aho imbonerakure za Ndayishimiye na FDLR zahunze zisize zikoze amarorerwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Bari muri kariya gace bahawe imyitozo n'igisirikare cy'u Burundi, hanyuma bakoherezwa gukora ubwicanyi mu misozi miremire y'Imurenge, babishawemwo ubushobozi n'igisirikare cya Kongo hamwe n'igisirikare cya Ndayishimiye. Komeze dufatikanye twese gutabariza aba baturage bari mu kaga, ndetse tubwira imiryango itandukanye kugira ngo ikomeze itabare aba baturage. Nanone reka dukomereze amakuru yacu mu mujyi wa Uvira. Abantu 7 nibo baguye muri izi mvururu zimaze iminsi ziri mu mujyi wa Uvira, aho abamayimayi bagiye bakora ibikorwa bitandukanye byo kurasa Ruvunge, Sange mu mujyi wa Uvira. Amakuru agera kuri Mulenge Today twahawe n'abashinzwe umutekano se cyangwa se Conseil de sécurité locale yo muri iyi ntara ya Kivu y'Amajepfo, nuko aba bantu 7 aribo baguye muri iyi myigaragambyo cyangwa se muri iyi insida zagiye ziba mu mujyi wa Uvira. Abandi 20 bakaba barakomeretse bikabije, aho bari kwitabwaho mu bitaro hariya mu mujyi wa Uvira. Tuve mu mujyi wa Uvira twerekeze Kinshasa, mu murwa mukuru w'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo habaye inama yari yobowe na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, aho yari kumwe na ministre w'ingabo cyangwa se ministre wa defense, akaba nanone yari kumwe
na ministre wa sante n'abandi bayobozi batandukanye aho bari barimo kwiga ku bibazo bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko iyi nama ikaba nanone yaritabiriwe na ministre w'intebe cyangwa se premier ministre Judith Sumiwa, aho iyi nama yarimo abaministre bakeya cyangwa se abatekinisiye barimo kuganira ku bibazo by'umutekano ukomeje kuba mu burasirazuba bw'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Mubenga w'umunyamakuru ukunze kugaragara kuri YouTube no kuri Facebook, we akaba yasabye ko izi nama zikomeje kuba za hato na hato ngo ntacyo zamarira uburasirazuba burimo intambara z'urudaca zanze gushira. Mubenga akaba yasabye ko we ngo abayobozi batandukanye barimo chef d'état major general Jules Banza ndetse n'abamwungirije babiri ko bakwegura kugira ngo uburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bubashe kubona amahoro. Ati guhora barasa mu bice bitandukanye muri Nord Kivu, muri Sud Kivu n'indege za Sukhoi ndetse n'amadrone, ati ibingibi mwabonye ko nta mutekano bigarura. Yongeyeho yagize ati mu gihe Lieutenant General Pacifique Masunzu yarayoboye zone ya gatatu ariyo iri kuberamo imirwano, avance cyangwa se kuja imbere kw'abarwanyi ba M23 AFC twirwaneho ntabwo byakunze kugaragara nkuko bimeze uyu munsi. Ati kuva rero bamufunze imirwano yarakomeye, ibice byinshi biri kwigarurirwa. Ati rero murabona ko ibintu bitameze neza. Ati rero Nyembo wamusimbuye arasabwa gukoresha imbaraga cyane, atariko kandi ku gitekerezo canje n'abandi bantu atavuze amazina turasaba yuko chef d'état major general Jules Banza n'abamwungirije barimwo Lieutenant General Chaligonza Jacques n'abandi bafatikanyije bakwegura kugira ngo hajeho abandi bashoboye, hanyuma uburasirazuba bw'igihugu cyacu buze kubona amahoro. Mu yandi makuru twerekeza muri Axe Shabunda Mwenga ku murongo wa telefone, ndi kumwe na mugenzi wanje umunyamakuru Boris, dufatikanya umunsi ku wundi kubagezaho amakuru. Niwe ugiye kutugezaho aya makuru yo muri aka gace ndetse n'ahandi hatandukanye. Boris, uranyumva? Yego ndakumva bwana munyamakuru. Mumeze mute aho muherereye? Oya tumeze neza, baramutse neza, abantu bameze neza kabisa, nta kibazo. Yego wakomeza n'amakuru ugezaho abakunzi ba Mulenge Today TV ndetse n'abadukurikiye amakuru yandi avugwa hirya no hino mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwanya ni wanyu. Yego tubahaye ikaze abakunzi ba Mulenge Today TV n'abandi bose mu nkengero z'igihugu cyacu, abari hanze za Canada, za Amerika, Australia n'ahandi hose ku isi, tubahaye ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka amakuru yacu tuyahere muri Plaine de la Rusizi nk'uko bisanzwe. Tubanze tubwira abakunzi bacu kuko akarere kacu karamutse dore ko abakuru bazavuga ngo ija kurisha ngo izihera ku rugo. Yego. Akarere ka Plaine karamutse amahoro, nta yandi makuru mabi turumva, nta nayo dushaka mu bwani w'abakuru. Uvira haravuga nyine ko hamaze dila imaze kugaragara y'abantu bapfuye, abantu barenga 7. Ariko kandi ngo mu misozi miremire hakomeje kwitegurwa ibikorwa by'imyigaragambyo zo kwamagana igisirikare cy'u Burundi, kwamagana FARDC, kwamagana Bazalendo, kwamagana FDLR kuko inzira bamaze kuzifunga, bashaka kuko abaturage bicwa n'inzara. Rero bashaka kubicwa n'amasoso, abandi bicwe n'inzara. Ariko ku bumwe baravuze ngo abanze bicwe n'inzara kugira ngo bazodohoke ngo bashira amaboko hejuru. Ariko ntibizakunda kabisa, ntibizakunda. Dore ko Ocha yavuze ngo barashaka ko igisirikare cy'u Burundi gifungura amayira kugira ngo abaturage b'abanyamurenge, abaturage b'abatutsi bari muri iriya misozi babashe kubona aho bagurira ibintu byabo by'imibereho ya buri munsi. Turavuga isabune, turavuga umunyu, turavuga amavuta n'ibindi bisanzwe. Ariko rero turaba dusaba ngo n'ayandi ma humanitaire n'ayandi mashyirahamwe ashaka gutabara imbabare nabo bagera ikirenge mu cyawo kugira ngo babashe gutabara abaturage bacu muri iriya misozi, dore ko bagowe igisirikare cy'u Burundi. Kandi tukaba dutabariza nyine abanyamurenge bose aho baherereye bose, abatutsi bose ku isi, kugira ngo babashe guhaguruka twese dufatikanye twamagane ubwicanyi, genocide yateguwe n'igisirikare cy'u Burundi bafatikanyije na FDLR na FARDC na Wazalendo kuko bashaka kwica abatutsi, niwo mugambi wabo bafite. Tuvuye muri Uvira tubabwire kuko amakuru twafashe yo muri Gutu na Bijombo, ingabo zahunze zikomeze kwiyongera
dore ko ngo mu rukerera kuri uyu munsi hasesekaye izindi ngabo mu bijombo za Gatanga za Gihuha ngo bafite nyine bamwe bakomeretse baracafite inkomeri abandi bari bungana intwaro nyine zabo zivuye muri turiya duce twa Mwenga uko nyine ngo habaye ngo mu rukerera nko mu saa 10 z'ijoro nibwo FARDC ngo yashatse kwirya Kanyama itera ibirindiro za FC M23 ariko bateye AFC bavuye aho bari bakambise ahitwa Kasika ariko rero Kasika ntibyakunze nyuma y'umwanya mutoya cyane nibwo ingabo za AFC zaje kwigarura Kasika ubu turi kuvugana ingabo za FARDC na Wazalendo n'abarundi bahunze ubu ngubu ni ingabo za AFC M23 nizo zikontrolinga Kasika ariko zihazerekeza n'ahitwa Kalambi muri Sabunda kuko twabagiye amakuru yacu ya harejo nta yindi mirwano yabaye ariko bakomeje guhunga ingabo za FARDC zikomeje guhunga zirigungana n'abaturage twari twababwiye ko igihumbi 769 nizo menage zabashirgunga muri iriya mihana tuvuga Isezia tuvuga Lutika tuvuga Kiluma Mitala na Kigunube ariko abandi bari bacinzira y'ishamba bakomeje ariko nyine bari gutakamba kuko inzara ibishe basaba ubutabazi rero chef de groupement wa Bakisi akabara muri groupement nyine muri nako chef de chefferie wa Bakisi na chef de groupement wa nani wahantu bahungiye muri Bamuguba Nord Bamuguba Sud nako bakaba bari gutabaza ngo abahumanitaire cyangwa abantu bari mu gufasha gutabana imbabare nibatabare abantu bageze ahantu kure cyane inzara ibamereye nabi dore ko imirima yabo yasahuwe nkuko twabivuze ati none ga bari komeza guhunga umugenda kandi inzira baba bacamwo ko baragenda inyuma y'abasirikare rero aho bageze hose bagasanga abasirikare bahasahuye aho baciye mu murima bakaweza none ga nuko niko bimeze tugarutse muri Mwenga none abaturage bavuye Kasika bagiye inzira zibiri bamwe berekeje bakurikira abasirikare bazamutse za bijombo arizo nyine za Gatanga za Gihuha abandi bamanutse bagera hitwa Kalambi dore ko hari inzira zibiri Kalambi hari inzira zibiri n'umuhanda wa route nationale nimero ariko ugeze Kalambi hari inzira iz'ikibumoso ku bantu bahazi ko barumva uko ndi kuvuga iz'ikibumoso bakagera hitwa ngo ni Ilangi rero ni inzira yanikomeza ikagera ibwami ahitwa Butimba rero ugeze Butimba iyo hari ibwami ukazamuka inzira yose uzogera kwa Munyewanda ugeze kwa Munyewanda niyo nzira niyo bakomeje ukagera ahitwa Biralumbiri niho hari umuhanda uzamuka ukinjira Zombe ukinjira Miki ugaseruka mu Gipupu yego iyo niyo nzira bahaye ariko abandi baje ngo bagere Kalambi bakurikiza umuhanda wose dore ko hano hari umuhanda ukagera kucuzi kinini bita ngo ni Lwindi aha niho bambukiye rero binjira muri Kibumba bari kuzamuka kuri territoire ariko aba bantu bacinzira Irangi n'abantu kabisa bagoye bari gusaba ubutabazi cyane dore ko bamwe basesekaye ibwami hari ya Butimba abandi batambutse bakizira yo hepfo y'Ikatirida cyangwa se Rakurusi bagaseruka za Biralumbiri berekeza Zombe bazamuka Miki berekeza za Turambo Gipupu Ruhemba binjira mu Turambo nuko niko amakuru ameze hariya hantuka abantu baragowe cyane abandi bahurutse kuri territoire bana munyamakuru yego urakoze cyane hanyuma ku makuru ya mu gitondo twaherutse ngo abaturage muri kariya gace bari bashaka gusahurwa n'izi ngabo zahunze cyangwa se ziri gutsindwa ku rugamba andi makuru akavuga yuko ngo ubu noneho ingabo za FARDC n'abamayimayi batarimo kurwana ngo abarundi nibo bari gukora ka resistance gatoya byo byaba byifashe gute Boris ahantu hari resistance haraba resistance ntantambarira haba kamituga niho abarundi batekanye niho nabariho n'ingabo zavuye ku rugamba zahunze harimo bari ingabo za Malayika zari zavuye Manyema bari abamayimayi bashe Malayika hakaba abandi bita ngo ni bahibu niyo makomando ngo yaravuye ni muri Israel simbizi ngo ni mu bihugu za kure ariko bahunze batarashe ayo makomando naho gusahurwa Kasika yo bayisahuye
bayisahuye ingabo za FC zitarahagera, dore ko FC yasanze imihana yera. Amakuru dufite ubu nyine basanze imihana yera, inzugi barabomaguye, nta muturage hari, nta musirikare wa FARDC uhari, ahubwo abaturage bari hafi nibo bumvise ko ingabo za M23 zahageze, bakaba batangiye kuva mu bihuru, batangiye kugaruka mu muhana, ariko bari kuboroga uwasize inzu yikinze agasiga nk'utuntu, nta kintu na kimwe yakuyemo. Yego. Rero uvuye Kasika hari agahana kari hagati ya Kasika na Kalambi bita Kidasa. Kidasa hagaragaye ko hari imoto nyinshi, abamotari barahunze bahasiga imoto. Ariko noneho ubu nyine amakuru tumenye nuko izo moto zose zatwiswe n'abasirikare ba FARDC, bazitwitse zose kabisa. Nuwari kujana moto ya mupana mu nzira akayishyiraho inkongi y'umuriro, nutazi kuyatsa yayipima, ariko baravuga ngo twese tubihomberemo. Sinzi ko bari bafitanye inzigo n'abaturage. Ni ibintu bitangaje cyane kuvuga ngo bahunze kandi basize batwitse amamoto y'abaturage. Nuko niko bimeze bana munyamakuru. Naho rero muri Mwenga yose abasirikare ko baracyari uruvunga bahunga, ariko abaturage bari bamaze kwitegura guhisha ibintu zabo no kuva hafi y'imihanda. Aho hari ahantu bari kurebana nabi ni muri Kamituga, ingabo zari zisanzwe Kamituga, dore ko zababwiye ngo nta kuntu mwahunga urugamba ngo muze gupeya abaturage hano. Rero n'abasirikare ba FARDC bari basanzwe muri Kamituga bifatikanyije n'abarundi, rero bari kurwanya bari abakomando ngo bavuye muri Israel, nazira ngabo za Marayika zari zivuye ikindi ngo zije gutabara, nibo banyaza abaturage ejo, nibo bapiye, n'ubu nibo bafite umutima wo gupiya. Ariko rero habayo resistance, zirangabo zabimiriye, none gati babarebana neza, ariko nukuri abaturage baracakingiranye mu mazu, taduka nandi mwafungiwe Kamituga. Ihari ntabwo imeze neza bwana munyamakuru. Agace gashasha kigaruriwe wabwira abakunzi n'abadukurikiye nakahe? Agace gashasha kigaruriwe ni Kasika, niyo kuri chefuriye ya sheferi y'Abanyindu. Niyo kuri biro nkuru ya sheferi y'Abanyindu. Niho umwami aba, donc niyo famille royale iba hari ya Kasika, niko gace gashasha bafashe. Ubu rero nizera ko Kalambi nayo mu mwanya turaza kumva amakuru meza ko yabaye Tombe, bambuka Kibumba binjira kuri territoire. Hanyuma ukurikije allure bafite nuko bari kugenda n'uburyo ingabo za leta ya Kinshasa nabo bafatikanyije bari kugenda bahunga bigirayo, urabona ko tuzageza muri weekend Mwenga yose itarafatwa cyangwa se kuri territoire? None na gatatu. Ibyo ari byo zose abadventiste ndizera ko bazasengera kuri territoire ni posho. Niko ihari imeze, niko isura y'ibintu imeze. Yego. Bagihuga bayabangira ingata, ko barahura n'umuturage bakamukora mu mifuka. Uzi gukora mu mifuka umuntu w'umuturage w'umuvyeyi uretse umwana, bakaza bakunguta n'ivyahi by'umwana ngo barebe ko ari akazi bahisemo wa mugabo. Kuko ari ibintu biteye ubwoba n'isoni. Nukuvuga ngo isabato nukuyinjirira Mwenga kuri zone ni posho. Isabato neza ni kuri zone ni posho. Abantu bagume bapasa imyenda. Niyinga nabwo abaporo nabo bagateranira aho ngaho n'ubundi. Neza kuri paruwase, neza Mwenga centre. Hanyuma umuntu yakwibaza ntese kubera iki bari guhunga berekeza Ibijombo, ntiberekeze ntibakomeze baha inzira ya za Gipupu cyangwa se ngo baje muri Maniema? Hari ya Bijombo niho hafi, ni ukubera iki bari guhungira Bijombo cyane? No amakuru hari ko baravuga ngo batangajwe ngo na strategy ngo za M23. Ngo ko baramera nk'inzuki cyangwa nk'intozi zaziba mu butaka. No ntaho bizeye buryo uza guhunga ndagira program. Azaya amafomoreza hawe umutima we wamutumye. Ninko wahiriye mu. No ko baravuga ninko wahiriye mu atazapfunda umutwe wa mugabo. No ko baravuga ngo mu Giswahili mugani wabo ngo aba batipe ngo banayala imapori. Niyo terime bakunda gukoresha ngo inawezekana aba batipe banayala imapori. Urumva ntanzira rimwe bizeye abako baravuga ngo kuja Kamituga ngo ni fo. Mugani wabo ngo reka bazamuke baje bazohuruke za Gatanga. Abandi bakababwira toya iriya niho habi, nuko niko hameze. Ninka cyagiye cy'umunara w'Ibabeli ntakumvikana kuri umuntu ukaragenda gusa umutima wiwe umutumye ni waba ndakungira.
ngo batangiye kwambura na uniform ko bahindutse abaturage ubu ngubu ingabo za Tshisekedi. Oya yagaho iboga niko bisanzwe azambara ijingisi imbere y'iteni akambara umupira bene uyu w'amaboko maremare imbere y'iteni no byakomera akamakura yaho yateni akama umuturage nakamambirwa ibiri mu isakoshi baba biteguye amasaha ari yose imbunda kajugunye izo ni bisanzwe kuri bo. Yego ukomeze udukurikiranire ayo makuru yo muri kariya gace dore ko ni wewe uri habilité uri mieux placé kumenya gukurikirana no kumenya ibyo muri kariya gace dore ko ukazi kuburambuye. Hanyuma tugaruka tugenda n'ubundi tugana ku musozo w'amakuru yo kuri aya manywa, ubyumvute kuba uyu munsi OCHA yatangiye kuvuga yuko abarundi bafungiye abaturage inzira kandi bagomba kuzifungura. Iki ni igikorwa mu by'ukuri gisa n'igitangaje iri shami rya ONU ryakoze. Urabyumvute muri analyse zawe Boris? Nukuri usinze nyine umutima mubi w'aba humanitaire ariko ntabwo abanyamurenge cyangwa abatutsi muri rusange bari gutaka ubusema. Igihe abantu bahereye bataka baboroga iki kibazo kiba cyarakemutse, ariko rero kuko guverinoma ya Kinshasa yafashe abari abahumanitaire bose dore ko nabo bazabamera nk'abashonje iragenda ibapfunyikira amafaranga kugira ngo bice amatwi. Ariko kurya ntiyazabura bumva none bavuga ati trose true reka tutabara abantu mwakagira imana abantu barashize. None tukaba dushimiye ishyirahamwe OCHA nukuri kuko ryabashije kuvuga amagambo meza yahumurije abantu. Rero n'abandi ba humanitaire niburirireho kugira ngo abantu babone ubutabazi byihuta, kandi tukaba tubashimiye cyane n'abandi niburirireho bizindi leta nizumve kuboroga kw'abatutsi, nizumve kuboroga kw'abanyamurenge bagore mu misozi bazitiwe n'igisirikare cy'u Burundi gifite gahunda yo kubicisha inzara kuko mu nzira bateguje zitsembatsemba. Iyo niyo nzira ya mbere batangiye gukoresha, bavuze ngo banze barike by'amasasu ngo babicisha inzara. Tukaba dutabaza ngo abandi buririre kuri yo abandi ba humanitaire batabara abantu dore bageze ahamanuka ibintu ntabwo byoroshye Rwanda munyamakuru. Urabona hari impact positive bizatanga kuri ziriya nzira zafunzwe hariya muri kariya gace? Hari ikintu bizatanga, icyo nakangurira abantu gusa muri bino bihugu byose birimo abatutsi birimo abanyamurenge, abantu bose nibaje mu myigaragambyo noneho abantu babone ko tutaduta kubusema kugira ngo ejo nejo bundi ntihazabura umuntu uryama akabura ibitosi muri bari abantu nyine babishinzwe, akabura ibitosi akamera nka wa mwami uryamye akabura ibitosi akavuga ngo bari abantu niki twabasha kubamarira. Ariko rero abantu nibatabare kabisa basakuze byenda gutabarwa kwacu kuri hafi. Ubwo OCHA kandi OCHA n'abantu bakomeye cyane n'ishyirahamwe rikomeye ku isi, ubwo ryabashije kuvuga kubiya deja abantu batangiye guhumurika, hari icyizere gikomeye Bwana munyamakuru. Yego, reka twongere tubonereho umwanya wo kwamagana no kubwira igisirikare cy'u Burundi ko ibyo kiri gukora ari contre l'humanité, ntabwo byubahiriza uburenganzira bwa muntu. Abantu bafite uburenganzira bwo kubaho, ntabwo wabafungira inzira kugira ngo ubice. Igisirikare cy'u Burundi nikireke gukora biriya bikorwa biri gukorwa n'imbonerakure ndetse na FDLR zateguwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bufatanye bw'igisirikare cy'u Burundi. Nibareke biriya bikorwa, turabizi kuko bagiye bica abantu mu Burundi. Ndayishimiye yishe abanyeshuri muri 2015, yishe abatutsi hariya mu mvururu zabaye hariya. Rero nibareke kuja gukomereza biriya bikorwa mu banyamurenge cyangwa se muri Kongo. Hanyuma tugana ku musozo Boris, wumvise ko chef d'état major general w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabiwe kwegura akava ku buyobozi ndetse n'abamwungirije. Ibi byo urabyumva gute? Byavuzwe na Mubenga ubwo yavugaga yirefera ku nama yabaye ku munsi w'ejo ku minsi 25 i Kinshasa. Inama yari irimo perezida w'igihugu niwe wari uyiyoboye, akabamo ministre w'intebe, akabamo ministre w'ingabo ndetse na ministre wa sante n'abandi bakeya. Yari nka timu ya technique baganira hariya. Mubenga amaze kubimenya, uramuzi kandi ko Mubenga ni umugabo w'umu extremiste ndetse uri mu kwaha kwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. We yavuze ngo kugira ngo amahoro aboneke mu burasirazuba nuko bari abagabo bakwegura bayoboye ingabo chef d'état major n'aba adjoint biwe.
arongeraho aravuga ati mu gihe Lieutenant General Pacifique Masunzu yarayoboye iyi zone ntabwo hariho avancement ya AFC nk'uko bimeze uyu munsi. Ibi bintu urabyumva gute? No urakoze cyane bana munyamakuru, biriya bintu ntabwo bikanganye ahubwo bari baratinze guhumuka amaso. Urebye ibikorwa FARDC yayikorera abaturage kuri nta gihe batasaba uriya mugabo kugira ngo bamweguze byaratinze, ahubwo babahereye kuri shebuja kwa Tshisekedi ku Assemblée Nationale bababwiye Tshisekedi ko yegura niwe gakomanda supreme, bakazabona kumanuka bagera kuri bare baje chef d'état major général kuko ibintu FARDC n'abambari babo babakorera abaturage ni ibintu biteye isoni, ni ibintu z'urukozasoni, ni ibintu bigayitse bitoba mu bindi bihugu kwisi. Icongeyeho bari bazi kuko ibyenda gufungwa kwa Masunzu ngo kibazo kizaba gikemutse, yego ariko les manières des effets les bonheurs des autres. Baravuga ati uyu ni tumufunga ni wawe winjiza yaduye, none ngo byasubiye igitobwe ni mwene wabo niwe uzubahereza amabanga yose, none uzubahereza amabanga yose, none byasubiye igitobwe harayagiye baheza yagiye baheza icyayi karakinwe shikanya harandi mabanga ashobora kubaheza ntayahari. Icongeyeho none abantu batangiye gukanguka ntari amagambo kuri ya secrétaire wa Senko kuri nani Monseigneur nani Fridolin Sole Donatien Sole plutôt Donatien Sole ejo bundi aheruka kwandika rero hari abajournaliste b'abafaransa bariko bamubaza ni gute umuti waboneka muri Kongo, arababwira ngo umuti wa Kongo ntuzava hanze y'igihugu uzava mu gihugu indani, kandi hagomba kuba ibiganiro by'abantu bose tutarebye ngo abani majorité ngo iyi ni opposition, kandi Kabila agomba kuba muri izo biganiro kugira ngo amahoro. Kabila nataba mu biganiro nta mahoro azaba. Ayo niyo magambo yavuze, bisobanura kuko abakongomani bari aba extremiste batangiye guhumuka, batangiye kubona ibyo abantu bababwiraga babagira inama ko ari ukuri. Baravuga nti nta gisirikare gihari, iyi guverinoma ihari ni guverinoma y'igitugu, irafata abakongomani bamwe ikabashyira ku iberi, abandi bakongomani ikabashyira ku ruhande. None abantu barataka bakica amatwi bari abayobozi bari zirantagondwa zikica amatwi. Ariko none abafaransa bazavuga ngo malgré la durée de la nuit ngo le soleil apparaîtra. Nubwo ijoro ryotinda umwijima ugatinda, ariko nanone umuco uzuza kugaragara. Rero utangiye guca mu mitwe yabo, n'abandi baravuga biruta biriya yavuze kuko Kongo igeze mu gihe cyo gukira, umukongomani wese akaba umwe, bagasenyera ku mugozi umwe. Discrimination, tribalisme, biriya bintu zose biriya byose bakurumbiye bagenda barunda ku bantu ngo niyo babanga babite ayandi mazina kugira ngo bataba Kongomani bikarangira. Uno ni wo muti w'abantu babashaka. Yego bana munyako. Urakoze cyane, reka ngushimire wa mugani ati si kuki batakagombye guhera kuri Felix Tshisekedi ko ari we uri alatete, niwe komanda supreme w'ingabo, bakaza guhera kuri Jules Banza n'abamwungirije, kandi uriya ari we bakagombye guheraho. Reka tubihanga amaso turebe, gusa ni ibitekerezo bya Mubenga nk'uko yabivuze, ariko kandi urumva ko n'ubuyobozi n'ukunanirwa kuriya umuntu iyo yananiwe kuyobora azaguma gukubita hirya no hino. Hanyuma sinzi ko dusoza ko hari indi message waba ufite wageza kuba dukurikiye n'abakunzi ba Murenge Today. Oya nukuri turahumuriza abantu bacu bari mu misozi miremire Minembwe yose en general capitale y'abanyamurenge, babwira ngo bahumure, zirangabo zazamutse nta mbaraga zifite, nabo basenze Imana bako barasenga Imana bakiri muri ya misozi ngo bahuruka amahoro, tangufu nta mbaraga nabo ko barahunga kibabatera ubwoba. Ikindi muhumure, Uwiteka ari kumwe natwe. Muri Zaburi baravuga ngo haravuga ngo ndubura amaso yanje ku misozi ngo gutabarwa kwanje kuzavahe, ko kuzava ku Uwiteka wari imisi n'ijuru. None ga muhumure, Uwiteka ari kumwe natwe, ubutabazi bwacu bugiye kuboneka. Turi kumwe n'Imana, Imana kiratuburanira, kiratuvuganira mu mahanga aho batari ko bumva batangiye kumva. None ga abantu bakini bahumure, turarikira abakunzi ba Murenge Today TV ngo bakomeze baduteka amatwi, turabaheza amakuru uko bwije nuko bukeye, kandi amakuru meza ataraye ikinyoma
tukaba tubashimira cyane. Reka dushimire abo twabanye muri aya makuru, dusaba wowe udukurikiye nimba utarakora subscribe wibuke kuyikora, ndetse wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo uzubona amakuru bitakugoye. Ufite droit yo kumenya amakuru n'uburenganzira bwawe. Hanyuma namwe mwamaze gukora subscribe, reka tubashimire. Komantere zanyu turazibona kandi tuziha agaciro, birana ibitekerezo byiza, mukomereza aho ngaho, ndetse muze mwibuka gukora share kugira ngo dukomeze dufatikanye twese kwamagana ubu bwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi muri rusange. Boris, nawe ndagushimiye ku makuru ukomeje kugeza ku badukurikiye ndetse n'abakunzi bacu. Hanyuma mukomeze munogerwe na gahunda za Murenge Today TV, ntimuje kure mu zindi gahunda tubafitiye ziri inyuma. Murakoze cyane bana munyamakuru, mugira umunsi mwiza. Yego.